turabasuhuje abakunzi bacu, mumeze twizere ko mumeze neza. Iyi ni channel Rubavu Estate, iyi ni company Rubavu Buy and Sell, tubagezaho amazu n'ibibanza bigurishwa n'ibikodeshwa mu karere ka Rubavu. Uyu munsi rero twatembereye mu mujyi wa Rubavu, mu murenge wa Rubavu, muri centre ya Byahi. Uyirenzeho gato ukagera kuri kaminuza ya UTB urareba. Ni centre ishyushye cyane rwose. Hariho niyo kaminuza ya UTB, hariho n'ibitaro bya Ndengera aho hafi, imihanda ya kaburimbo imeze neza cyane mishyashya. Tugiye kubereka rero ikibanza cyiza cyane, ikibanza kinini cyane gifite ubuso bwa 600. Urumva ko hari ikibanza kinini ushobora no gukatamo ibibanza bibiri, kuko ikibanza cya metero kare 300 urumva harimo ibibanza bibiri. Ni ikibanza kinini rero kandi kiri ahantu heza, metero nka 30 uvuye kuri kaburimbo, hafi y'ibikorwa remezo byinshi cyane. Hari kuva ku kibanza ugera ku bitaro bya Ndengera ni nka metero 500, uva ku kibanza ugera kuri iyo kaminuza ya UTB naho ni nka metero 500. Ni ahantu heza rero cyane, mu murenge wa Rubavu, urenze gato mu Byahi, kuri muri centre ya Byahi. Iki kibanza ni kinini rero kandi kiri ahantu heza, kiri kugurishwa amafaranga miliyoni 25 z'amanyarwanda. Miliyoni 25 z'amanyarwanda uyafite. Iki kibanza rwose ukaza ukagisura, ni kibanza kinini, ahantu giherereye, ahantu hakunzwe cyane, hameze neza, abantu bari kugura ari benshi. Kandi urumva ko ari kinini cyane, metero kare 600 urumva ko ari hanini. Kuri miliyoni 25 rero ukatunga iki kibanza kinini kishobora kuvamo ibibanza bibiri. Ntucikwe rwose, ntucikwe ni imari. Nta handi wabisanga usibye hano kuri channel yacu Rubavu Estate. Ubundi ukaduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp. Nimero zo kuhamagara ni 0781 75 izo watwandikira kuri WhatsApp ni 0783 3303527. Noneho ubundi cyangwa se ukadusangira Rubavu aho dukorera imbere ya station Marine, ubundi tukakujyana kuri iki kibanza ukagisura. Ni heza cyane kandi ni hanini, n'ubuso ni bunini. Kuri ayo mafaranga rero kubaza ibiciro by'aho hantu, ubundi bibanza biba biri muri miliyoni 35. Iki rero kuba kibonetse kuri 25, kandi kingana gutyo ni sure deal kabisa, ku buryo kuhagira ikibanza ni iby'agaciro cyane kubera uburyo hateye n'uburyo hakunzwe cyane rwose. Ntucikwe, duhamagare uze tukurangira ikibanza rwose cyiza hano wigurire. Nta handi wabisanga, ni kuri Rubavu Buy and Sell. Tubafite n'ibindi bibanza byinshi, yaba ku mazi kuri Brasserie aho biti Nyamyumba, tubafite ibibanza mu Rugerero na Mahoko, tubafite ibibanza aho biti Kanembwe, tubafite ibibanza mu mujyi rwagati wa Rubavu, mu mujyi aho bita muri RSTD n'aho bita mu Makoro. Hose ibibanza turabifite kandi byiza n'amazu. Ushaka inzu rero iyo ari yose ku giciro wowe cyangwa kuri budget yawe wateguye, uratwandikira ubundi tukaguha amafoto, cyangwa se ukaza gusura kuri tele ubundi tukabikwereka rwose. Ukeneye n'ibindi bisobanuro kuri aya makuru tuba twabahaye cyangwa kuri izi nzu tuba twaberetse n'ibibanza, nabwo ni karibu kuduhamagara ubundi tugusobanurire, ubundi wigurire. Izi mari tuba twabahitiyemo iki kibanza ni cyiza rwose, ibyangombwa birahari, limitation direct, nako kanya, na ahantu hakunzwe. Urumva byegeranye n'ibitaro, byegeranye na kaminuza ya UTB, ahantu yimukiye, ahantu hari ibikorwa remezo bimeze neza cyane.